Umlandeli Khuzani uthi abalandeli beGcokama Elisha bagcwele ubuxoki nobufazi. Inkulumo yaloMlisa ibisuka ekuthenini abalandeli bamthandeni bethuke ungelovi ngokuthi uKhuzani usewunumber 1 lapha kwi-top 6 ekhuphukane zakho. Hayi ma-Red Nation, hayi kani kuba amaxoki mani, hayi nana-ke nikhule mani, hayi nina umasikandi ulandela ngey'nhliziyo, hayi kani kuba sekubufazi lobo enibenza manje. Nina emavikini awu-3 adlule benimncoma ungelovini ithi yonke into yakhe right, umcimbi wakho weqiniso, awuchemile, awufani nompucuzeko. Wazobhala umthandeni wazi wakhomenta ephejini lengelovi wathi emcimbini weqiniso uyohlezi ehamba phambili. Namhlanje uma sekuwuKhuzani ohleli phambili, ungelovi senimbiza ngazo zonke iy'nhlamba ephejini lakhe. Cha nikhona, hayi nikhona bafana bakithi, hayi ngingamaxoki mina. Hayi ngingamaxoki, uvelani uyeke umasikandi ningawulandeli obuyanihlula mani, niwulandela ngenhliziyo. Hawu, senimthukelani manje? Ngoba na sekushintshile. Shuthi engahlehla umthandeni engene ku-number 3, kungene uPotso ku-number 2, nizokwenza njani? Nizonyula, asayi kulowo mcimbi loyo. Yo. Hayi ngingamaxoki mina.